Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point riulak. Just wow. Hakamit juga arpotrek unailar ajak penriu kaladon kejing Shah Kawang Petrol bom ha Thanat Shangki Pulit ha Nongmensong kani kejing Shah Kawang Petrol bom kelajah kapur kandai steng ha kani kejing jah kamsim ladon kejing jular namar bau petrol bom ulahap ha kamala ka baar jang ka Thanat henrei ka don ka tin ka baka bat ka Thanat kamsim lele Wait, Job time, ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं जब यहाँ फेंका है तो वहाँ नीचे क्या नाम है Nongmensong Nongmensong outposting level सारे लोग उसको तो चार कोई नहीं ये तो लॉन्ग है Hey, up, ruko. Shwa fin shet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpiang syaka biodiesel tinamar kata lembaka ruko kakot kakya par kamariang rukan ktasyo smart card hayung dorbar sechisen is kata bagi smart card senangnya sangka Snya MK ka dari MSIS Mo. Gak jingir apa saya liang sortar hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hapsa dari sama. Ada MHIS kapi. Untuk lek karakter kata. Jadi kon pi hap ada medika hostel, dah hap lek pi ka registration. Kalau dah pi dengan smart card, dah sampah cok. Oh dokter dan bahaya. Yang ni kon pi hap lek operation ni yo.แต่ความกล้ามตัวครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะกันหาหลาย operation นี้แต่ว่าพี่MHIS card พี่และนี่ก็ smart card แต่ก็ทำมันไปเอาเรื่องอะไรพี่อะไรนักป่าอย่างมันแหละอยู่ไปสาวสมารเนี่ยคนอาบรรดาเนี่ยเสียอยู่สมารคุณเลยสิบนนะkalau ia lah atau percanggafu ni ya. Ini kan memang dia smart card. Oh kan teh.
về chi bột mò